Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum. Bugün biz sizlerge Toyota Camry үлgüsündегі машиналардың бағаларını, жылдарını толық біліп sizlerge айтып бермекчибиз. Андықтан біз менен бірге болып тұрыңыздар. Бірінші эле машина бұл Toyota Camry, кузов 50-чі, жылы 2012, объем 2.5, басы $11.500. Байланыш телефондору 0500 415 000. Машина авал аябай жакшы экен. Көрүп турасыздар достор. Кыргызстанга жаңы эле келиптир. Toyota Camry 2013 жылы чыгарылган, объем 2.5, басы $13.000. Байланыш телефондор 0500 415 30. Тагыраак айтканда 000. Toyota Camry 2.4 объем екен. Азыр карап билип коебуз. Мына 2.4 объем, автомат, 2004 жылы чыгарылыптыр, $8.300. Байланыш телефондор 0556 83 88 68. Машинаны көрүп алыңыздар. Мына достор, дагы бир Camry турат. 2.5 объем, автомат, американка екен. Басы $13.000. Байланыш телефондор 0500 93 68 62. Бұл Toyota 2009 жылы чыгарылыптыр. Объем 2.5, автомат екен. Байланыш телефондор 0705 10 80 81. Toyota Camry 2009 жылы чыгарылган, объем 2.5, свежий екен достор. Басы $9.300. Автомат. Байланыш телефондор 0554 10 26 23. жылы чыгарылган, 2.5 объем, басы $9.300. Автомат. Байланыш телефондору 0554 102 623. Жылы 2012, объем 2.5, басы келишим баада дейт. Байланыш телефондор 0550 08 78 88.
Toyota Camry 2014-жылы чыгарылган. $14.300. Байланыш телефондор 0550 74 75 02. Жылы 2013, 2.5 автомат. Басы $10.200. Байланыш телефондор 0555 95 30 97.